nk'uko mubibona ji twamaze kuyikora, iya beterave na wotameloni n'amaronji twayishyize hamwe, iyi ni iy'inanasi. Rero tugiye kubivangira hamwe, ubishaka ushobora kubitegura uko biri, ariko twebwe tugiye kubivanga. Hi, how are you doing? Twongeye kubasuhuza, tubahaye ikaze. Tugiye gukora na ji. Iyi ji ushobora kuyikoresha wakira n'abashyitsi, yagufasha. Hari abantu baba badakunda amafanta, ushobora kubakorera aka kaji nako kaba karyoshye kandi kagufasha. Tugiye gukoresha amaronji 3, wotameloni n'inanasi na beterave. Aka beterave ni gake cyane kuko ntabwo nashakaga ko bitukura cyane cyangwa ibamo nyinshi. Ubwo rero nawe ushobora kugerageza ukayikora, ukayikorera abashyitsi. Iyo ji iba nziza mu kuyakiriza abashyitsi, ariko nabo mu rugo wayibakorera nabo ntabwo yabagwa nabi. Nk'uko mubibona ji twamaze kuyikora, iya beterave na wotameloni n'amaronji twayishyize hamwe, iyi ni iy'inanasi. Rero tugiye kubivangira hamwe, ubishaka ushobora kubitegura uko biri, ariko twebwe tugiye kubivanga. Cheers.